everybody. Very good morning. Yan na binakabay. Sangay ngono coffee saranga ngay may onta ka tali na may ko. Sa ngaway ata manda buwan na matakalaylay. Sa Sibiana Dragi binaka dragi data lang. Iya. Doyan ra binaka na wekangu. Iya. Ada ba iyo to doyan ra bayan ra talang amay be. Oy, yan ra. Yan ra binaka yan lebih na dende saranga ngay so tatale. First of all, Babu, I would like to remind you. Awa mandana remind ko de mandana lewang gore. Odi na lewa. Gore sare na chiko na tamba ba prepa ba. Siya nga inanom do Fiji Village re ha. Ako na lewa kokosang gito chiko na bodybuilding. Ay? Bodybuilder. Kung gito rin na bodybuilding? Iya. She's a bodybuilder. Doon ang gito binakang ko rin ha. Iya. Usa review ko, usa bodybuilding talang hapa. Koko 21 years old. Ha? Na first time koko sa lakon doon na bodybuilding show. Ha? Koko sa reda chiko sa lelay na female, lelay na lewa sa bagay tabi chiko na sport na bodybuilding in Fiji. Ha? Koko sa... So she decided to take up the sport. Binabali po, dana. As a bodybuilder. Miss Priyanka. Ba, yawa sarang ako Miss Priyanka Chopra. Eh? Priyanka Chopra. Nga already ko abango. Re binaka ko na zombo, nasamugo nandrani biya ko. Nandrani biya sa chiko na background. Background. Mendo ang biling yaw may kiro papay. Binabali Michael yan ra binaka na bayan ko na gone buli. Iyo. Yan ra binaka ko na gone buli na sa sereke tungo. Chichi. So sa sereke from last week. So nang gone buli kay sereke this week. Binabali Michael, sabi to ko na pero na gone buli. Iyo. Na Fiji showcase saya la kumain na. Iyo. Oh, yes, sabong 3 days. 3 days. Tolo na singa. So from tomorrow Wednesday, Thursday, Friday, 12 o'clock midday. Sanang dola kina na showcase and FMF gymnasium. Wah, go ile kenga lodala. Lodala. Napuno sa na dingin dia. Dingin sa wili chico na dingin. Outside over there and inside of the gymnasium. Ba, sa ochi na dingin na election. Same time. Iya, batal sa kaya to sa lebu kasama chiko ng dingin kode sa Prime Minister so sa tukunango sa lebu presa chiko ng dingin VTFM sa nanoma okay. Tataka man dona songo me kento lako kede lewe ni bono me manoma. Kede iyo. Ba, ata VTFM daka show talaga na stage me kele. Stage show sa chiko ke babu kito sa toromay so na band. Sa giring man so na band like Doki Lemban Reu K Boyawa Lemban Reu Lembanga Lemban Boyawa Elomay na Sao Lemban lang may nga naglang asire binawa Lemba Sabunin dala lomay malumuni tombo ke na evo kura vieni tembara ba na every night rongo there. Sa tiga mo sarang na Singapore rombukan ko every night sa lako chiko may na matasere on the stage to perform for you. Binabali po sa suri chikem to nanungulala na makete. Iya. Chichi. May ve bongi sana lang atas dona band sana take over na stage na. Iya. Ba gay na kina ochi ni bongi sana ngay songotan na Fiji Showcase Ruas ngabulka walu Rondolo cinka walu Rondolo cinka walu sana ke songota o Fiji ke barka sona o Ronald J. Fiji is golden boy ngori re do langa sere ba berbina ka ba le mai kile au sa dotale na show kito sa kota mai disia babu gona Ngirikawa. Tapi saya na New Year time korto na kane sa giri chimo na kaba kito sa kaba na competition korto sa raw toruma na giri kaba me la ko na Fiji show rong wala nga na moku kaba
Oi, madam me the competition mother came to namuku kama oh, acha giri kama be ta ba reda irna ngone buli rasa chikoy balengo do taran manaka kira-kira do kun tarana kurnina nangai rumbi lagi do wangranda na tamko na kapalala na kap ni biskete goring kese nga lupa tangi ni wai ni motokai right what gini ham kita so practice kina rongo naman na dobi $1,000 iba prepa pumunta nga bitun lalam na market dono man nito uy mata chimi ni girkapa mabwa kita na story na $1,000 first prize from Girikaba and second prize babu $500 right Sabola ka chuko na sing ni sudu, you looking for cash. Sabi na kata so na ilabo ni sing sudu. Very easy. Very easy. Koi ko vangaranga so na tinilala kem do call man my 10 boys. Gori. 15 boys kem do practice manda. Tolu sabonga tolu na singa me kem do practice. Yo, tolu nga na singa. Do practice koko boys. Ngai sota ni raya. Moku kaba competition. Sangat ni moku kaba babu. Sorry. Girikaba competition with VTFM na nomo juga $1,000 first prize money, but again second runners up $500. Minabali Michael, but myself free entry every day na. Nay. No. I come with a Girikaba gang if not I gonna moku kaba outside. Ngela ko mo babu me kere me durwale. Gai sini soliwana non la tikite. Gai nda te uraya ni konan dalan stage andora matangunu brule. You taka ko babu. Minabali Michael kere gona ko lo ni kere una support lagi ko Ona dabango na keku binakata me linduri walenga na stage ko ron linduri. Aron stand there rain or sun I'll stand there. Waron lije. Binabalebu Michael, binabalebu na wekangu ben. Binabalebu na ngarabi tabire binakata na numusa. Acha Michael bian racha mataka Thank you very much. Na babu da meme, na makai na singa ni mataka. Veito koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?